ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna a serye tayo ita alawas a napaulwan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray kaskasano, at dalat ta oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, at data dito'y park. Saan matakanahan nga agdate ta? Wala, taado matinaskan nga ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal. Kan ag part-time job ta pay. Iti kasta, isupay ti matgadan ta. Well, Lorraine? Agan anos talat ta. Aging ga amakalpas ta iti panagadal ta. Kasta teramiden ta. Nangruna, kat adamat arapap ta para iti Masakbayan. Wen Jordan, katnaskan laang ti panagan anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti tunggal maysa, tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka, Lorraine? Kat kasta teramiden ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kung ti makaamong iti bayan. Kababain matkin ka? Apay akababain, kit agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan iti bayan. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ta. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Taday talahan ti kabalan ta. At least, mabsog ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga, Rodan. Mangantan, tagawid tan. Tap na makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko dahil kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputa jak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidag ti amin. Tap na makita yung ti bunga ti amin a sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako? Panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho ak idi. Kasta? Ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsing ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga ibagbagam. Nasayat ano kasta? Naskan nga trabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan tubos-buson tayo ton sumaruno nga enrollment. Wana, husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Wala niya ditan. No niya ti bakante. Isulatan na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay nga mintimay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga adda kami agagayam na. Isuan nasken na mapanag. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Adda ngamin balay day jay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka, anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayam mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga agan nadak. Kasta talaga, tada kabailan na itibiyang.
ado, tigagayom na. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapwam. Ijay ili, insan. Imbagak idi adinak awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Tawan mat makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Dinak awagan iti insan. Nangruna no ijay pagadalan. Anya? Jak kayat agapukan ka. Kat bumabat ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan mat. Kasta ka di anak ko. Ka naggapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro napanmanan na kitagdan. Awan mati sa bali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mati ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigod a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya nga iti busbusan na, no agsadot-sadot. Imbag kumamat no adda natalgad at trabaho ti nana. Awan mat. Mangnam na madalaang iti tangdan na, amapan makisaksak ka. No kasta ti imbaga na, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang? Tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nangruna ka dagiti gagayem na. Anya? Jak amo, doa pa akas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Wala nang, nag-overtime ngamin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabailan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busak, inton enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnongak. Agyamanak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam no mariknam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sikamot gayam, Jordan. Nagsapa kamot tayo na romong muar. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapot tilawalawa dito kalsada. Kwa? Mayat na ito uniforme, kaskala attorney tilagam. Gayam kat dishwasher kalaeng. Unang kail, dishwasher aklang. Saan mat alalaang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kiti. Isulaeng ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pudno ba timbag sana ya? Kan may sa, da kayo anak rapay. Daita ti rumbang nga trabaho yo. Kita ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya? Kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan. No apay mat nga adda ka kasta atat tao. Agyaman dakit di tasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan da ti pada da tao. Makapasayan nga rod itirik na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan. Di mon ide kaskaso.
Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. Adadapay kat di nga gagat ka Taoray kastoy amakitang tangdan talaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayak. Ket adda ka na yung ti word of wisdom mo para kanyak. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laan nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa ken ambisyosa ta. Ani amutan ni Bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga rin nanang. Tunggal masabat ko na yung kalhulyo. At dalat na may baga na kanyak. Pasig pa imat nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak tuman ni Manang Minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Amang ano day tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uli na sakit tinakam ko. Maawata kon. Gaputa kasya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kit di. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangay nga rod. Jaklatan italtalag Dagiti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglinong ak ijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na, anak ko. Lorraine, mama. Ha, jay laan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadagi ti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday di ababay. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan nayat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado day ta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. Iso asi ka, anak ko. Pang-aasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti daychay at Jordan. Ti panagadal mo, tinto naram. Karik, mama. Amo yumat nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti makiboyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayem ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha? Ang manak ko, nag-resort kayo, napanalawasan, aya. Wen, papa? Saan amabalin asa anak amapan ita? Anya langan ti makuna dagiti gagayem ko. Amang ano'y bagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. Malamapan ka, anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan-anad iti sa di naman napapanam. Kan siguraduam lang, ababae dagiti kakaduam. Agyaman ako unay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Okay. Si kamot gaya, manang ampiang. Apay nga da ka dito eh? Ay na, imayak nagpalengke iti lakok. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow, sana all. Ay katuna. Apag iso, summer ita. Ay na, handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wan nga agpaisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas.
Manipod idi naudi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino dayjay lalaki aka holding hands mo? Iso ka di dayjay? Shhh! Si Manang Ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa, ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim, di ka agtag-tagari. Idanon nga ta ni Ampiang, tinakita na kadagiti naganak ni Mariel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadengdakan ni Lorraine, ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat da gitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da ito'y itisaan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalapad iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadagiti dadakkel na amapandaag beach kadagiti gagayem na. Pinalubusan nga rod dagiti agasawa. Iti pannagnada iti public market. Nakita ni Ampiang ni Mariel nga adda ka holding hands na alalaki. Itagagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, tawon mo't tanti na palabas. Manipod na udi anapanak ijay beach. Hoy, Mariel, asino jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di dayjay? Shhh! Pangaasim, Manang Ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang itibiyag ti sabali. Agyaman at nukasta, Manang Ampiang. Jordan, ni Mariel dayjay kan kadwa na dagiti gagayem na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Ni, nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito yung nagtakdaran ta. Ha? Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Manaksid kada giti gagayam ko. Anya Da kayo ti makaamo iti nakita yo. Wah, insan. Anya ti kayat mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada iti melting nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsagana kayo. Anya? Iso ano diyo kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimak kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yan tinakita. Uray siyak. Jak namnamaan nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George.
Wen, amok di may sa babae. Ta classmate ko, di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagiti mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latagtagtagari, anak ko. Wala na. Awan mo't panggap ko amapan mangidanon kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Ay, madanaga na kiti insan ko. Amangan ngamin no aramidan mit ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagiti imo na akaayan-ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan daman ng minda. Kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta. Gaputa ka na yun idi. Nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na. Asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalabas manipod na panday jay beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Ha? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagam kit din no niya tigatangem. Sanak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Sungbata ka dakos. Tapno sana makapungtad. Hello? Mama? Hello, anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo tiyawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo, anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, anya, nakasaritam ti anak ta? Wan, sinungbatan na ti awag ko. Kahit, kano nga agawid? Agawid da kano kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwarta na. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging ga asaan na pagawidan, saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Huh? Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papam. Nag-enjoy kami ngamin ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso anabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga ag-update ka kadag itinaganak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mun aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, padpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach.
Siguraduam lang nga puno ti bagbagam. Amangan hindi mat no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan, Papa. Awan. Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami itinasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, Mama. Sige, kastan to ti aramidan. Wen, manang Sandra. Punot imbagakin ka. Nakita ti dua matak. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta, Ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan maysa, am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Hangam ay na, manang Sandra. Panagkita iti day jay lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ay, ngamin. Jay takyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nanti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorraine nakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni Ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni Ampyang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni Ampyang no ibag-ana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wan garod lakay. Madanagan akmanan. Tadyak mat makontak ti cellphone na. Napanan namanen. Ti pakada na itay bigat. Mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Adda kano aramitan da. Jakmatan na sa lutsod, kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kasjay nga aramidin na. Gagangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa matsag paminsan, minda. Ang mga noan niya ladita ti aramidin na, adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidin ti anak ta. Man nakigayim laeng, iso akas jay. Na kayo matgaya, manang Minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kenkwana? Ay, daytang arugkat. Ay na, manang Minda. Daskan nga amon nyo, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, anda ilimlimad na kada kayo. Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awan day jay. Awan day jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak nyo. Ang mga no saan mo't ati gagayam na ti kanayon na akad kadwa. Anya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumat tinakunan ni manang Minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay.
ibagak ko matinakita idi na minsan ng aldaw. Amangan no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga, Rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible no di da kabailan nga isuro. Ay, sabali talaga ti night shift. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sana bali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantangaro din ni J Coffee Shop. Agkapita pa isakbay nga agawid dak. Ken mapan kamot tin agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Ni Mariel DJ Ha? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga paiso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan danti day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadalan ti kasinsin ko. Panangin sakit ti aramidag. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anamnamaan da Jordan kan Lorraine makita da ni Mariel akadwa na ti kayan-ayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na asan latan nga agtagtagari. Madanagan met dagiti agasawa aminda kan Hulyo. Gapo iti saan apan nagawid ti anak da. Iti pan nagawid ni Mariel dimagas iti tersena ni Ampiang tapno palagipan na asaan amang idanong daytoy kadagiti dadakkel na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ ha? Ha? DJ Rimuarda iti hotel. Unya paiso. Kat ni George manante kadwana. Amangan no makita data. Amangan ni ibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nas ka na maamuandaan ti daytay nga raramidin na. Ora ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya? Jak panggap adadaalin ti kasinsin ko. Panangin sakit lang ti aramidak. Amangan no daytang aramidam. Kat sikan tumanin tagbalin adakas. Makamunditan. Tinapatay kat maibagak kadako ada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amangan no maisagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga rod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamuditan. Tinapatay, ibagak kadako ada. Tapno amuda, noan niya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kada kwada at aga dito eh. Ang mabutang da amang idanong kada anti. Iswa siya kung timang ibagahan na. Sana bali? At damat ni Manang Ampiang ang nakakita matla kada kwada. Apay nga imay ka dito'y balay, Jordan. Uncle, ada ko maibagak kada kayo.
Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tanusan, agawid kalangan. Pagsayaatan dahito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita mi ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita mi ngag-holding hands da iti palengke. May kadwa. Nakita mi ida. Arimuar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Liman lalakyan ka, chismoso! Tinungpadak matan. Amok akayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas ta ti bagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kada kabi nga addan kayan ayat na. Sikakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kada kwada, auntie? Uray ni Ampiang. Adamot am muna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinungpaday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bali, tanay bagak mo tinakitak. Adda ka nakwadan no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimuar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orason. Ama nga numaladaw ka iti trabahom. Kasta timay na imbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kayat nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko tikadkadwag. Paimanday dya lalaki. Talaga pagpongpong totanak. Jak lang arudan idabibyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yumat, mama. Sipod pa'y, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, husto na. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. In kapag sasawan day Jay aka anak ka mga wanan pain. Ado ti mabalin na dadailan, ti paya anak tama tinapili na. Talaga mapanak, jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang minda, mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapoy tikas jay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa, awan tilimlimad na. Manang minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kanyak. Natalukak iti anak ko. Isu nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakak lang asan apod no day tangay pagpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Iyebalay. Kat nakunana nga oray sika, nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang minda? Saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam, puno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo, jay talong aldaw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na idi, ti kaayan-ayat na. Anya?
Kano saan kayo lata mamati? Ayaban nyo ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tanga imbagan tika anakan nyo kada kayo. Wan, punot imbaga tika anakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yu adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni Manang mindakan ka? Ay, wen. Ay na! Kasta unay apungtot na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na? Ay na, noan niya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsintidur dayta? Uwan nga rod, ampiang. Ora siyakmat ngamin akabsat na, kat di nakmat patyen. Ay, sapay la kumangerod, tasaan ama isagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itang school year, anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno ag-enroll. Nasayat no kasta. Ag-enroll ka. Igaad mo ti agatal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo di lalaki. Gapo iti palang daddadaal na kanya. Kat, ag-enroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa yung umdas ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant? Nasayat mo't no kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaisun nga urnong ko nanang. Mapan kami iji pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yu gayam ita. Winanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam, anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dayta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha? Mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabus-busak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamad tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamad. Unang agpaiso? Uy! Talaga mo no, siyak ti si ka, Jordan. Agtrabaho aklangan. Uray saan ka nga agadal? Gaputa marigatan ka iti pagbayad mo. Mariel pa nga asim. Saan mo kumamat nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Sikapad ti simong bat, Apay, mabain kayo ama-amuan ti kaadwan, nakurapay kayo? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y magdadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan, mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na ijay pagadalan. Anya? Tiyan mo da siguro. Kat jak ida tutupan iti kasjay nga aramid na. Kat, anya nga iti kunadakan ka. Awan tinaramidan da, mama. Kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao.
Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno agnakamdamat. Kan panunutan da, asaan anasaya ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali dahil akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da. Pulos asandan nga umay gumatang dito itersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Ay, sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Amumutan ti ugali na dayjay. Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputay di. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita! Ay na! Labas-labasan dakmatan! Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersenak. Apay nga tananan? Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay. Diya ka mo? Adon ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan? Sapay tunggal agabsent day jay. Siyak akanayon ti pagdamagan ti profesor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudak. Wen man nanang, tapno amok ti isungsungbat ko. Saludsudan dak. Aldawan anak ko. Payawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay nga eh. Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya day tamarikreknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay, saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylukan, mapantayo ija ospital. Anya ti kayat asawan daytoy, Mariel? Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit day tamarikreknam. Ngam nagbidot gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutangak ngamin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko? Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay daminda. Tapno ipakaamuna tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natungpa na ti baro. Nakunangarod ni Jordan, anakita matlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga rod ni Ampiang tinakita na.
Ngam saan lata namati ti ina ni Mariel. Iti sabali a bangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laeng asakit tamarikrignam, ngam nagbiddotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kami, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasунgbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindanon ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko ma, no nagilimad kada kayo. Anya? Jak namin amo, no kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Wah, jaka mo na niya taramidak. Mariribukan ak gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarup ko lakit din, no ti panagadal na ti in-intunar na, ngamsaan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno tindanon ni Jordan kadata. Agam santamat ngamin anamat pati. Wan nga rod, jaka mo na niya ti bakakada Jordan kan ampiang ita. Tapod no mat gayam ti indanon da idi kanyak. Kanyan tinapasama kiti anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan ko na tingas jay. Jakla pagarupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumot lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George e Balayda? Ay, dahil tangarod ti parikot daan ti Minda. Pinanawan kanumot jay lalaki anak kasikog kankwana. Anya? Ay, kaasimat ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isu asika, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan-anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wala nang. Sipod pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Angem saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isung aramidak ti amin nakabailak. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan na nakom ka. Ay, konsentidor tumat ngamin day akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti aramiden ti anak na. Angam ay na, da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na, saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasyanak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilaganda kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak agong gunada?
Kasta talaga, ampiyang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. Talaga adya kung makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sang-sangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, diyaka mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay, ayatan! Amom ka di day tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdat-daton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababa ero ti pinilim. Mama. Naimbag pay ni Jordan. Into na rin nati panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Ne, sikamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta kan ngay? Kwa? Kastilat ta? Wen gayam? Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man ta. Madama man ti review mi. Umadani nga minan ti exam. Say-saya atan nyo, insan. Amok akabailan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa, ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sabagay matkit di. Maragsakan nak, gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't, insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang ano, agtultuloy ang dadya kinasayat na. Ay, alukuyak to man, nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikukan ka. Tanood na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anya nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapayag ko. Hinkakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampyang. Diyan mo na niya tiramida. Hey na. Amo, Mariel. Isu akas jay damamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Manang. Italaang akas jay da. Agbaaw tumatlang ti pungtod dakan ka. Nang runa, do'y pas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Isuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirism anaimbag. Dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanan na maulit. Si kamot gayam, kaanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam ta kaanakam. Ha?
Bagbagam, tapno lumag-an tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amon no anya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrek nagpaikit din. Kat ilaklak sidda kun nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutam, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran a mapasamakkan ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas ta tibag pagayo. Makasarita na kitinasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syakla ang mat yada ijay. Inaldaw mat arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapuha kijayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya? Apag isumat ngay may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. Anya? Makisarsarita kan ken ni Sandra? Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya? Awan magtidakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manong nga oras na panagsarsarita mi. Nalaganan tiriknak. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. Anya? Imbagakan ko na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kan ko na. Anya ti kayat mo asawan? Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan. Nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analag-anan tirik na. Nasayat no kasta nanang. Tapno maya sidag tirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Isu na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagakmat kan ko na, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat talito'y balay. Kasta ka din nanang. Eket na. Umaylat talito'y. Bareng addan tugon daway, ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na. Wan, anak ko. Ibagak to kan ko na, no umay dito'y balay. Nasaya at nagsabat ta, Sandra. Ha? Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pang-asiyo, tasaan atila komporme ti bagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin nga imbagbagak kan kwa na. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Anya? Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kwa na. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga isusiguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan?
Taama nga no ad-adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw dayta, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kin ni Auntie Sandra. Uray siya nga rod. Mas dawak mo't lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay matkit di Kan, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang jak maranranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tuman mat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay kadwa na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige. Awan mat karamidak ije balay inton Sabado. Umayak. Mayat ti rumwar sag paminsan nang runa kat nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, Auntie. Nanang, adda kamin. Kadwak ni Lorraine. Nempag ng orasyon na. Oh, Mariel, nasaya at adda ka dito Lorraine? Wan, siyak. Imayak, takayat kamat ama kasarasarita. Agyaman ak nukasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Naamuan dagiti naganak ni Mariel ang masikog daytoy. Kat saan amaklon dagiti naganak na. Kanayon dangarod a pagsasaawan ni Mariel iti saan ang nasayaat. Napan ni Mariel iti tersena ni Ampiang. Kat dita ang naranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita ngarod dagitoy. Kat nasayaat tinagbalin alin nanganda. Naamuan ni Minda tinapasamak. Iso a pinalagipan na ti kabsat na. Nasdaaw mat ni Jordan, iti kala at apanagbaliw ti ugali ni Mariel. Imbaga na nga ron daytoy iti kaayan-ayat na. Agingga anak una ni Lorraine, asarungkaran na ni Mariel. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada kami nanang. Kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamot kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ako na no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wana. Awanin day jay kanyak. Si kakit dimat. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sapay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. When ko mga rod. Agam, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laang. Ay na, kabakilam dayta. Si Kapay,
Amok akabailam. Kaputa na sirib ka. Pampanunutak ngamin da mamakon papa. Amangan no saan damot lang nga umanugot. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaang daytay ti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak da mamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawyamon ti amin. Sigurado ama isublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorin kan kainsan. Ituloy mo ti agad, tasayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko, insan. Nga, pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputasan da amaklon tinapasamakan ka. Angam amok, suportado dakan ka. Sapay ko maaata kasta. Nga mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tiriknam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Kaya't kidawam ka dagiti danakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado amaragsakan dakan ka. Agyaman ako unay insan. Nagtalinaad kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatam da dyan insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan ti panunutan tayo ita. Anya, agtag-taga-iinop kan sabat, Mariel. Mama, aklunak ang nagbiddutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno lang makita. Kan mariknayo apagbababawyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan? Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya? Ikarik mama, aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. Kayat mo asawan, da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan mo takasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kidawak kada kayo? Anya? Kasta ti planok, mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarik, saan kay to ama upay kanya? Madlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit? Ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka na kaamirisan. Anya ti kayat mo asawan? No talaga kayat naman ang ti agadal, ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apu ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta? No kanayon mo mat asuportaran iti kayat na. Kanta ko may iti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay, no saan pa'y anak ka amiris, iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo manang Minda? Manungaal daw asaan nga imay ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanakak. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, manang Minda? Wan,
Amok aga po kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, idi saan pa'y amap mapanidya palayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, akyamanak matno kasta, Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang Minda? Pakawanan na ko, ma. Amo ka sa anak anagbalin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, manang? Naglabasan day jay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunag kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orayan. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wen nga rod, Auntie. Katsapay la ko, ma. Ta-normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iji ospital no bilang laeng. Agyaman ak no kasta, Auntie. Nakaan-anos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado dagiti banag asaan tay nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, Auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman ak. Takaskan ka, tinagbalin nga, Auntie. Diyaka muno ka sa nung agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Diyak ninamnama asika ti ad-adda makatulong kada kami. Manang Minda. Pakawanan da kami ko, maating ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalat ta tumultulong kada kami. Manang, awan ti sabali nga agtinulong, no saan adata. Anyaman dagiti napaspasamak iti kalabas, agkabsat talata. Agyaman ako unay, ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarik, at ay tuyen ti pangrugyan, tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaram ti ka nakakinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ang gamita. Oh, ada dituin nga agsangsangit. Wen nga rod, insan. Nataar, kan napintas ti pulita yo. Isoan, nataar mat ti anak ko. Ay, naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo, ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mat nga agamir no bilang. Ay na, pagyamanak unay, insan. Ngam, nakababain samot unayan. Awan tirong ba nga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen, insan. Wen, agadalak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddanan ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabailak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat a panunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada ante. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko,
Asa apay la kuma, taag tultulo yun, tinasaya at alinangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Natunggal may sa, ket amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday ta nga imbagam, anak ko. Amo ati kinapakumbaba. Ket iso ti mangted iti kapi iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritam ti anak ta. Sa lodsudam, no kaano ang mapanagin rol. Wan lakay, kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na, sana bale, taado tayo mat ang mga iwan no bilang lang. Ado hunam. Ne, kanyat ka at masawan. Nakuna ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababainin Kastamat ti imbakak. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababay inak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta akmat lakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwana iti. Ang aramid akmat ti amin, tapno marik na ngagbababawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Alaag pailaang ni Baby Ijay balay manang minda. Ha? Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin, kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Pudno day taading ko. Malaman nga rod, alain nyo pailaang. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti jay silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antim Sandra itay, impan na iya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na anak ko. Diyak kumamat itulog nga erwarda ni Baby. Ang ne, makita mat anak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasjay anak kariing ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami ang mga iwan kan ni Baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asim mang putan ti kasinsin mo. Adyaman ako nay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa. Nakariing di anak mo. Simbang pagngaminan ni Jordan. Isu nga adda ijay unag. Adamot laang Lorraine. Isu dati mangay aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka latan, Jordan. Siya kunti makaamukin ni Baby. Isalak, tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, addanton ni Mariel. Adda akon, insan. Oh, adda ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na, Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag dayta. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon na anya tinagbambanagak kita. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, adda ka mo't gaya man insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ako nay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit laban nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amunon niya't nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti urayan. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wan nga ron nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak moten iti panggadak. Addakan kadayta anak ko. Pagyamanak, taininot mo matan ang matungtungpal lagi ti arapaap mo. Wan nanang. Kat gapo day tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo day ti apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali May salang mo't atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo insan. Ay, insan. Agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa? Ay, sayangin agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. Wen matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho kasigod. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. Wen, Mama. Iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpat talaga ni Jordan. Ay, no sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagpitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag, asaan mo ang maaramid idi. Pwede na day ta, Mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Graduar ka gaya man ka anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wananti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sana bali ka anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la ko maanti. Awan imposible iti kaskan ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adumtangkan ka. Wananti, tay tateramidek. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ijay ili. Ngamita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan.
Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay ken kainsan. Agyaman ako unay, Mariel. Ay na, nakaragrag sakak. Tanay matangak ti panagturpos yo. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel. Kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Wen, kat agyaman ako unay, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam ijay balay ha? Ijay tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kadwak na mamakan papa, kastamot ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamo amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Ay, uwin nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may sa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mati sa bale a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam, nayunak mati inton mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kuha na nang, nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti dayta anak ko. Namin ano ngaminan ang naibaga ni Mariel nga agsardang iti panagadal na. Gapot agparikot iti kwarta abos-busan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggadak. Ay na, naimbaglaang ta na panunot mo dayta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay dito akwarta, Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pagtuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapel ako ma. Ta makatulong na ita basit agatan anaitid mi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diyaka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Ngam mo nga adun tupay ti parabor adumteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto mo ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ama. Nalabit nga idihipay laang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta akmatlakay. Numabalin la kuma. Jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Ang kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumot iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta mo ti kabsat mo. Sapay la kumangarod ta kasta lakay. Makitak met nga igagayt ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng, ngamin, saan la adata taggasgastos kan kuana? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numabalin la ko mga isubliti na palapas. Tasaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay dito kwarta ayaw awat yun. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan ka. Imbagla ka no ang makatulong iti panagadal mo.
Anya? Ala, awata mo anak ko. Amok akasapulam da ito'y. Agyaman aklaunay iti kasinsin ko. Apag iso, kasapulak launay ti kwarta, mama. Saan ngamin nga umdas ti matmat gadak ija restaurant apag part-time, mak? Talaga saan, anak ko. Gatas pa ilaang ti anak mo katsanin nga umdas. Iso nga agyaman tayo iti kasinsin mo. Kastamatan iti kaayan-ayat na. Anya? Uray ni Lorraine akaayan-ayat ni Jordan? Tumultulong ita kan ni Mariel? Wan, ampiang. Hoy, anyan. Sapay la kuma, tama ka amiris ti kabsat mo. Maamiris na kuma, dagiti panaglablabos na idi kada kayo. Nagbalbaliw dan, ampiang. Hoy, kunam lang amin asino da abak nang. Kunam lan no di da kasapulan ti tulong mo. Ay, angam anyangay ita. Da kayo tinangnang runa amang tultulong kadakwada. Husto ka iti dayta. Ngam ita, nagbalbaliw dan. Kun maragsakan akmet, gabutaw madanimutan ti panagturpos ni Mariel. Ay, nuawan siguro di anak mo anang suporta kan kuana. Ay na, jakla amon. Sa anak ang maumang agyaman kada kayo, insan. Kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, uray si ka, Lorraine. Saan taman nga agkapkapin ano, nga tinultulungan na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsakakit di Takamaudyanan na, makaturpos ka matan. No awan kayo. Saan ko anaragpat dayto nga ayan ko ita? Awanan nyaman na insan. Kas iti kanayon kumad nga ibagay diken ka. Agtitinulong tayo. Ket agyaman aken ka. Gapot awaray makitak dagiti rigat mo. Manipod intuloy mo ti panagadal mo. Insakripisyum ti oras mo iti panagadal mo. Ken ti panangaywan mo iti anak mo, insan. Wen insan, manipod na adaanak iti anak. Nakapagpanunutak. Kat dagiti rigrigat ko, nagbalin akarit, tapno ituloy ko ti agadal. Ha? Manang ninda? Ni, itamang pa nga imay kayo dito yung tersenak. Anya ti masapul yo? Umay kayo awisan, ampiang. Ha? Umay kayo ijay balay ita. Adamat basit sa ganami. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di, manang? O sige, umayak. O sige, ayabam to dagiti kabalay mo. Umay kayo makipagragragsak kada kami ita. Uwan, manang. Congratulations, Mariel! Ay na, maragsakan ak unay para ken ka. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka maten. Agyaman ak unay, manang ampiang. Ay na, amo Mariel, bilaybakan ka. Ha? Apay anak ko nam tikasta. Una, gaputa uray addan anak mo, intuloy mo lata tinagadal para iti masakbayan. Wen, manang. Adu dagiti nagbalin alaped iti dayti apa nagbaligik. Adu dagiti naglabasak arigat. Kastamutten ka dagiti bambanag tapno sumardengak. Ngam jak impalubos. Ad-adakit di anakaritak. Nagsakripisyo ag. Iso nga ita, makitak matan ti bunga ti amin arigrigat ko. Ay no, ibang-iba ka talaga, Mariel. Saanan asika jay sigud a Mariel nga maamok? Agyaman na kiti day tapa na nga presyar mo kanyak, manang ampiang. Awan anyaman na. Basta, congratulations ken ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo.
Nagananos da iti manuatawan. Kan siyempre, kastamatan kada Jordan kan iti kaayan-ayat na. Nang runa kan ni Manang Sandra. Congrats kada kayo amin! Worth it, ti amin a sakripisyo yo! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay